زوری ببیجم سلطان شموس کو هاتیه لاوی که کیه سلطان شموس جمعه مکرم مدینه منور مهاجر بیه هاتیل مردین yerleşmiş بیه دبی چوقا بلد مردین آلی بلد باجر تبدأ شو جمعی کس و نگر یا ولی گرابی گوبی سوفیل هست که کس باجر درخم ببین ولاد کی دینی انت بيكو قوم بف الشيخان الشيخان كي يقول أزهر بيكو أشارت كر أول أو أني الفيديو داني سمتاوي حالا جير بين باب الشوات بعربي بكرمانجي سوكا شواتي باللاتيني يانجين بلغسي حالا ناف دوام دكه دوي وقتا سلطان شموس جباجر دركت آگر آوید باجر و باجر دا برخواه دبی تبدی بلد هات چارش بی آگر ندید ولی گوچه زرارا مچه بو جوی موسای زولی شه گوچه اول که دانی گوال بیش یا نزدیک گوهر رو ببینیم دبی هاتن گو سلابه والی تهنه گوته بینی بره جیوشتر سری مه گوه نما تیمور موقع مجیم ما افدر باجار مردینت بین امزامه ده باجار منه و راجم وی داری من ببین بابی وی آگری به ازنا خدای آگر جور رابه داری میبینیم دبی داری گو یا به ازنا الله آویتن آگر جور تلق رابو گوهر داری میبینید به داری آنی نشویتی نرش بیا نگرم بیا ایجا سلطان شموس امی بحثا بابی وی کالی وی بکن سلطان شموس جمع الكرامات الأولياء قال هالجواز طبقة الكبرى إمام الشعراني رؤيات كيه لاوي شيخ مهينة شيخ مهين لاوي شيخ ميدي شيخ ميدي لاوي شيخ حمداني مكاوية شيخ حمداني مكاوي لاوي صوفي قاسم لاوي عبد الحنان لاوي عبد المنان لاوي إيه حضرتي عمره زرية إمام عمره خوي تعالى مشغيل وبركاته دعاء محرومك سلطان شموس كلامتي أما بيجور بيجي دبي وقتها وفاة كير هيجي نابي ويسمتي باب الشوار جير بيجي هيجي نابي دوام دبي سلطان شموس وقتها وفاة كير بيلقى مردين و ديار بكر حشيك إمكاني وان هبو هات الجوحيان هات دكتوري ما أو بوجيرو بي بحالي متشاور بهركز الحالي فقرية وبري خدا جنازي بمبارك بيشتي وفاة دبي قبر أيوب بمبارك فربو رابو قامتا خود میجانی دور حسنش خودی رکل. اف انسانی دورا قبر بمبارک بای میشون به هش کتین هشیوان هر سریوان نری جسدی بمبارک دیسا خود قبری دیش کرد او دفنان دی. شرط وفاتایی به شکلی بود. روک پیره که اویاجی د مناقبی وی د موجوده پیره که گدا که خود شرمه علی جمی گویا سلطان شموس ورجعت كمش في قديم لي شرمهر دعاء بكبر رب بريفها القرآن الكريم خوينا دبي وقتاش في قديم شرمهر دعاء كير أو قديم هان رابو سرخوا ببازان هان جميع هاش قرآن الكريم سورة يقول والله أحد بزمانك فسيح وان خوي تعالى متى محمد أهل إيماني خير وبركاته دعاء محروم لك سلطان شموس لمكة مكرم مدينة منور باستوني خو آفد بيرا زمزم دست دعاء بقول خو آفد خدا گویا ربي دخلت من برا باستوني هر شيء مردينه دركبن اف آواهان 40 سال ملور خدمت کرد چوقان نخوش هاتنه یا معود آفد دا کرنه یا شوشاک آب شخورج و آفد ببین مالا خوار بی نخوشی خو کن و خالق عالم شفا خیر جير بشينه كي هاتيه في قافي كزوالا نشويه الحمد لله خدای تعالى مسلمان خلق عندن امتد زوريتا مسلمان أنا خدای تعالى في برايمة أمة محمد آل إيمان بالأمنية تأخذ محافظة بكر. ما ميمن أنها لسلطان شيخ موسم ورجيه كي بيروزة بحزارة إنسان تفرا زيارتي هم بيجن در ديوان هنا مرازيوان هنا بوناوي دستخواد راسته تجي قد نزكا 40 سالي بالفرا خدمت كريه نوفي تجي شيخ موسى جخا نوف لميردين وديار بكري براني نوف جي شيخ موسى نمسا شيخ موسى شيخ موسى أري
سلطان شیخموس چقدر سال بری هاتیه برا؟ سلطان شاموس 470 doğum aviye 560 de vefat kiriye. Sultan Şamuz. Yani nizika 1500 sal. Yani 1000 ama van dolayı. 500 sal beri hatiye bira. Eri hatiye bira, beri yerleşmiş. Beri hatiye Merdin yerleşmiş bir yer. Eri. Nabi ve semte Arabi dün Babel Şavat. Bu Kurmancı Emre Sultan Şavat'ı. Eri. İcadı bir agir avet bajer tamamı bajar da berxwa. Tevdi beled li agrihat ve haviya çaraj agar nedin. Go ya Rabbi. Go çi zarara me çi bu jvi doste xode kaval kundani go vi çay dayne go her vi bini çi serseri me. Go o bajar men bin imza mede. Go rajin avi daimen be izna Allah. Babin agir ortalığı yarabe. Bi avetin agir ortalığı yarabu. Evi agrihan. İnsanlar şunu zarar ne diyorlar? Hindire khaniya zarar ne diyorlar? Ama bajar dayak berho odmeşe. Agir nasıl ne? Her dari mi binin ve şun dari yani ne şevitiye ne reş ve ne gelmiyor. O dari hündür camaka kiriye. Evet. Dördeye. Sultan Şamuz vakta harba Kore'de. Beyrak ve aline hündür Sultan Şamuz ve tarihiyle harbe giran şey bu. Sultan Şamuz ve şariatine cemi Huavedine bir kapı Xudaya alemi elhamdülillah yardım kiriye. Ordi me kazanç kirin o kafir şikandın. Perani jibo çi têne vera? Jibona derdê ki hebe Çi derdi? di qalbê wan de yani niyeta wan ji bo çi bên kes vara ev sî hay salê ke min vir xizmet kir min nedî kes vara vegeriyan. Bayındırlık müdürü ji Mêrdîn hat wal piş qerawîleriye malawî gojbo zaroka hatime. Mijê min got müdürê min. Zarok destê Xwedê dene. Xaliqê alemê kare yekî bide kare daha bide kare hiç nede. Ev ya destê Xwedê de ye. Gojbo zarok hatime. Wexta li ber qebrayî binbarek me destê duayê vegir. û me dua kir me xwe avêt Xwedê me got ya Rebbî ev müdürê me ji bo zaroka em hatine cemî dostê te ya Rebbî gerek tu nîşanî me bidî. Wexta me ew dua xwend nav derbas bû. Nav derbas bû hatin salonê ji mir got qalem defter heye got erê tê çav kî got min navkî bitedin. got pêncî heft sal gedê me tune got pêncî heft sal gedê te tune bi izna Xuda Muhammed Emîn ew ê bê dünyayê. Muhammed Emîn wayê bû mamûrekî baş wayê daket Qiziltepe göreva xwe. Xwê Teala van birayê hazêr ümmeta Muhammed alî îmanê ji duaya Resûlê Ekrem û ji hurmeta vî zatî vî dostê Xwedê mehrûm neke em vê rija ji Rebbê cebar dikin. Amîn. Tu Kurdî qesîda jî dixwînî. Me re qesîdekî jî bixwînî? Erê ez ê bixwînim. Aya ne şeyhim ne melemeye ne şeyhim ne melemeye es-sofîkî behûdeme tövbe dare Rebbe cebar vaz bixweme Kâlî Muhammed Mustafa'ya Kâlî Muhammed Mustafa'ya Ketü devre cengu cefa Rebbe Muhammed Mustafa ve şirete li bikeyen hoş ahirete mahrum nekeyen tövbe nesuş bir nekeyen Kâlî Muhammed Mustafa'ya Zalim hele Xwedê ya zulmedikin be hak yaz Ejdînê ware nema asas Kâlî Muhammed Mustafa'ya Ketü devre cengu cefa Rebel Muhammed Mustafa Gazi Rabu ji mektebaya ev naşnakin tu mezhebaya ev nizalin mezheb şiyaya dibe dünya ebediye hayaka daker Hazreti Mehdiye Kâlî Muhammed Mustafa Ketü devre cengu cefaya Rebel Muhammed Mustafa'ya Eme bidin methâ Resul Eme bidin methâ Resul Ya Rabbi rica mevki kabul ahirete neki zelul Ay zelune bel kıyamete Emci tabi ümmete İnşallah biçin cennete Kâlî Muhammed Mustafa Ketü devre cengu cefaya Rebel Muhammed Mustafa'ya
ve şirete lho bikeyen hoş ahirete mahrum nekeyen tava nesuş bir nekeyen kani Muhammed Mustafa'ya roja haşre roj kitengaya roja haşre roj kitengaya ardu olmal medat dengaya günekarane marrenga kani Muhammed Mustafa'ya ketü devra cengü cefaya rebel Muhammed Mustafa'ya Usta davet tarih meşirkir Zeki Harcamin Goşehemin bu kamillayım abhas saliman şulopyene وجبو خدا ذاتم الجمته وقتا ما دعوان شو صافي كير إيجا مغازي قصيدة من سر قندي وقوتيه سر تارين أزي في قصيدة ببيجم يعني دو سوال أزي جو بك وني راس بيك ومي راس ببيجم راس نقوتن إيجا مأبسر قندي وقوت إلا إلا ديك مزاريان إلا إلا ديك مزاريان لوا رجا شباتاريان لوا رجا شباتاريان نبي كنت تارينا لوا رجا شباتاريان قناه ما بغفرانية الرحيم يا الرحمانية بلا رحمة إزار بيا بلا دنيا تجنار بيا واقيا بهوار بيا تال لا سبحانية قال لا يا قادير تبيغمبر بكي زاهير جمل وينا بكي صابير نبي نزكي مانير هوارا مجدس قبرير هوارا مجدس قبرير دسر مدادك غبرير أمير رجل شرحشرير هوارا عرف قرآنير لكتاب الزبورير للتوراة الإنجيلية للقرآن أجورنا قوتيا ترك أفاز بكيا ترك أفاز بكيا من كرونا كل فرز بكيا النكار الإنكار بكيا كان محمد مصطفى كتو دورة جنگو جفايا ربل محمد مصطفى مرة تابة أباتر